Yemfa se da merade awie waye good na wode na don so adom ye na awie apom de wasem kakra na yenka abre bi awrade be makonya de medical kan say yade ayiya obi ntimi ne wonsa na fi yade na mo da se ni sopa enne yi ababa be hia mi ya me ne wudi nkomai woni say awrade betimi afam so na waye good edusanu pa ene edusui mepe obi asisi yade tete no koko tete no wogine mo ba bia enye na eduro yi a wo tie ho asem o radio so na woni guso a wo hwe television so wo sha asese wonum bi eye edusa Herbal mixture ene edusa Herbal capsules tie edini ye edusa Herbal mixture ene edusa Herbal capsules ye mra ne ye madansie ne sente ne se ewade homobo ado so ma ye pa ama ode adansie a enkwawom abegu edusa enonum enti obi obonum bibia na adansie no aye bebrebe ene koko na aba ne kane no obi ka chose koko tetewa na ye bia de efifi ne to anase de egu ne komo ketenkete ana de esisisi ne nipaduam ne ade nanso se wiwe mo amehunu se yade bebrebe haye no ye koko nanso yade efuro adum ne adan yehu ne yenka enkanka ne honam keka obu wa honam tebe keka no ankasa na wogine pepe wona mo ana ese emo ankitikiti bi ne nam ne ho asenkokodwo bi ne ho ne honam tete ne keka no ne widiam nyina dwa na kyese ohu de awanye obu wonsana ne yonku bi atunufo se fanchine abogu nsom ne dware eye dware nso hye ade no eye internal wututi na sana abede na yeye eye se ode ointment bi besesa kama but eno ntimi hili ade no because ade no woni padua no e fa dodo no aye koko nim na yenim ebremu me kanfo edusa Herbal mixture any edusa Herbal capsules e de amount edusa Herbal mixture any edusa Herbal capsules na de amount ubowra Herbal shop ubowra drugstore license chemical shop bi e be wo mo no wo se me pe edusa Herbal mixture any edusa Herbal capsules wonya bi atom woto mixture no a na wato capsules na ka ho ya na me kan say wo de na mane the TV so na wafa wo tie radio so e de betu dwa na wafa enchemu bi a wo pe biara no e wade be fa yenso na wade aboa amana ko ene koko na aba no obi de wo na so ni ti na ni ti edwa no ni ti dwa no papa te sa so be na ni bonkum na ye ne ye dwa no gaga ebi wo so timi so nifa ekuro de bia me kam se koko kura no ekuro akwa se de ekuro na sebe aba utimo no enti utiriti mi dwa wo saa obi wo so kasa na sebe pampan ewom ekuro koko ewo utirim enti eja wo pampan ewo sebe woni padua bia wo mefa enti wo humi mu kura no sebe wote nkan kakra wom wonu madusa Herbal mixture na wo de ne capsules ka ho a why free adre wonam te center afo wonu ni nsuo no na wonu ne capsules chene nso wonam te center afo wonu ni nsuo no na wonu ne capsules wonu ni nsuo no na wonu ne capsules enti wonu ne saa wo bon se e wade afa so aw no de yaresa na wade abro obu oho akoko no woni yem enti yem bobom saa kukuru na ye dede obu oho akoko no woni yem enti e pai saa na eni ba bia afa na moje hwie no wogina na moje hwie no ubowra Herbal shop biemu drugstore biemu as me pedusa Herbal mixture ene ne capsules edusa Herbal mixture ene ne capsules na kwa Ghana for madaroma ye ka se edusa obisi koko fo no edusa koko wo kan we edusa koko ana chese eno ani di amanfo de amaye na ye mo amode mo ene se na magie du na tum nti ena ama na edusa koko no eya be ye di aka ye so obisi wo koko eduro pa na ye edusa de nti ameka sa ne se empempi no obi ba benum eduro aye se ebetimi treat pulse ana koko amano a na dwe nyina ne se de moni nyina wose wo hwa ne to obeyi ne nsumu onko ba bia awose wo trans se manum koko aduro na wonum da bia na se wose ebe yesa de a obeyi dehydrated o nso nyina ebetwe edusa wonum enkan eno so ma wo yam ntim etu betimi an mako ba bia wo pe ohun wo betimi an mako ba bia ya wo pa woni ha obia ba bia pe bia no wo betimi an madusa duro no na wo de akọ enkan anapa na wasa sori a wuyi wunsumu a wuyi wunsumu kam ama hoto ye kai koko no kura no wobi de bre no ayemreye wobi koko de bre no ayemreye wayemra ma wono obanhie mu ko de boss a sese na ne ho asane enti ni die bi wo yemfa ma ho emanum bi o wa yare ba wo mukuru so a be ma no twiti kwa ne ho nto no bi a kamfo nsuo bi na wo ye ne kwa yemfo nsuo sai ne nipa ne ho asane mi no de ada ne feudie
wo bu na nimtia sister sacha wadwene o sacha wadwene hunu say yare ebi betimi ato to abeto wo so ne say ebi ekuro sebe ne dwene abeda wonam say yo ba na be ma ne wo hyiemu a wode bo so anu achonto ekuro wonam enti ade ye fe ne libido ya te da ye nya wo mpem no wo de woni bi ye ma warefo ma ware ya wabre enti mi ya meka wo ba ekuro wo ho woni be ma hyiemu a wo te yaw no wo hia adusa heba mesha ene adusa heba capsules ekuro na wo sebe wonam no nyina ebewu ama wonya wo fa hodie ama wo radofo no obehia ene die beba esan dunsinkuro 20 ni ene sebe krama kwatene na die agum ntino ne kokoro do so ntino ebo kum kuro bia woni peduam ne sani wontin ma oye bema ewade adom bo se wo ye bema eye kama eye ntim adwuma nti obo wana to asinti hweno ne apedin bi ama ne sateka ne ha no ni to asinti hweno ne nankokom ni kotodwe ne na se fam no chese wotin kasa ekuru ankasa woni peduanum wode ne nsem mia na atom borwa Herbal shop drugstore biam wo se pedusa Herbal mixture ene na dusa Herbal capsules fanso no kaka so no honenom wo obi ani asem num ko wadwuma asempetia na freye na da yase wate wo watakwa na wo bi misisi a wo ko wo asem biduro fi a dodo bi apebi abenya bi ato ho wo watakwa na ahweme a mensa nimde anasa Christ is the answer old appointing krakra wo benya bi ato ho wo ba bi ti sama nkesima Jeff wo benya bi ato ho Cape Coast na wo hweme a wo ko penna Coronation Junction ho no a wo benya bi Accra Okanshi Drug Lane Ebuseta ba bi ti se Herbal Repasheba tinata Herbal so bi onim organa ha na bi wom wo ashama ya widama pharmacy bi wo na na bo chance Little George wo mo nyina tonton bi Accra ye branch ankase o Abeka La Paz wudu La Paz Las Palmas traffic light na sena na wagina wo fi Las Palmas so pizza mind to so ye pizza mind na chi wo ba kumase a ye clinic wo ba clinic ye wo mfidi a edusa Herbal clinic betimi dia hwe ye scientific clinic ye wo kumase swame magazine macro wudu macro overhead na se anu masi go filling station e overhead na sana e ho a na ye wo brane rade mfa ye so na won show prostate tete into wodun so anakam wodun so meye wodun so awochem wodun so twetwesisi wodun so moja be mane so te bradusa clinic e rade be fa ye so typhoid how gonorrhea how chlamydia how chese ni nyina rade be fa ye so na obi a wani pusa wani nso ta wani so na meka na fidie so say na watwe me ensa e rade to cataract e ye yankasa ye center o de adusa enipa kwa wa man wonum ya na watwe me ensa wo fras mama mawie papa de sakwa no frɛ no ene wo ka no doctor hwɛ meni no wo se menya yare frɛ cataract abu meni ne so me se dodo no aye kokoo obu wa na ete na esi nani so na wo de nam no wo de no ogu so bi so ye kokoo timi si ba biara ko padu sam mixture ne kapsa so tonom esi wani so ese ete Yesu ye wadom a wono no mani nyina be firi ho num to so be bo so me wo yi kapsa so no tu a na wo hwie ensuo no ice cream cap anase abele cap ebi ni wo akoko atre na no se amaka atre ni didi mo no nti amo atere no ate se wo hwie 6 na de aka ho no wanom wonom ne sa chese bibia be ye kama wasa de akọ adwuma no panye nwuma no ne sa obi kwa de na adura da bia no wonom arusa no wo a wasa o ma organic ankasa e ba o system no chemical no do so system a na sa kwa toxic na se ha nti wo so nya kane ne no do sifie na wo no ewura wo system ni mu a e wa adwuma edi mani pedua no nti woni na nsuo ta so no nsuo ta woni so wo posa woni kwa wo minimu na wotiti wasum na wo wansi esim wo be wansi saye koko wo be kwa ni minimu saa na wo posa aso hwe ade wo hu ni ye asa no so ni wisi kopedu sam mixture ne kapsa soto Kumasi Freddy Mense bi wo ho Kolena ke bi wo ho Misty Herbal Denny Herbal Apidan Herbal Have Made Pharmacy Sas Pharmacy Osons Chemist PFA Pharmacy Ediya Pharmacy Yellow and Orange Pharmacy Abrepo Junction Arms Herbal baby etron duro Ghana ha obo wa ya mo polina isa pon kono ngo obo wa ya mo baby o wase mi kure de bi ni so edusana ba transe de yin ansa drugstore e wo kronum wo bo wuram no asem pe edusam mixture ne kapsasa pharmacist no baby amon woto na wonte ase a number na da TV so no na wutie me be bobo no sa number na na gu aduro no ho me di ba me edusa me ni me radofo elder doctor edusa sakode na ye aduro no doctor edusa wo frɛ ono na be fa na me kan wasam ye fa aduma ni nyankora so
And to be our friend and ya just na mama ya doctor sana na masa ni di nkume yes wo se nya da ji nipa na sam enipa ho tien fa ko ne nche nkwala nsam se obi afre mo ne nkasa musa de ha no ebi ya na nipa no e ha wono so enti wo fra ya ne no bedi nkomo se de asam ne tie no me pese me ba clinic ho na mama ade mfidie hwe me na nse ni mam koyi me dem ntimi na wo de problem ne te se ya bra kuma se so ame macro overhead na se wo do overhead wo page na ye wo gold anim wo ba erade be fa yen so na wo de wo je na wo de abro wate baby yare no wo biara no wo de wo dun so ntantan wo me ma sem da fam se timen sorry sorry ya so na wo so na age egu ya manim tie bu aba wo de bra be ka sam ne kire yen na erade be fa yen so na wo de yare sa ba na de aseda am erade yankopon wo kokole na kia curtains de wo ho PFA adaka de wo ho e wo kuma asia wo benya biato kope bito na eye eduro bu okwa akoko na efifiri no ogina na ne kokobo na yiba kokobo na yiye betu ntoko na no minwa be ma bi edefi weche ba ye wontimi ntenase ne se adwire efifi na akọ ye wan na aba ade ne wo yem obu akoko gugugu ne kom ne baabi a na wo de nku titale so eye ebete na ade ne wo system no mu enti wo se wonum aduro ma ekum de wo ni peduanum no what you say odi nku ni taraso ye bet wo se wonu maduo no koni peduanum tira me se adusa no to aso 1 month no to aso bosome na putu de woni peduanum na wo ntow te kokobo na eyiba no ebe firi ho yesu nti de abetu awoto transa no wa chia no ebe firi ho ene de maba won de abaso assistant tag koko tuatua ne kom ketenkete temi komite wo bo se koko ne tuatua ne kom ketenkete wo hu de wonya ne ho wa shekaba no wasi de kwala chese esisi na ni ase esisi ne hwene ntem koko tuntuntuntum me se ebe pre se de wo pa aburo ho no we die ne tuntuntuntum nyina abekọ wo de ne se won moto ba ko na afanto ma aduo no ko ni pedua se de won mududo no e ko ni pedua no mi ya bo hu se de mekan enya atro na medie die telephone number no me se akra ye wala pass Las Palmas wana traffic light na sen pizza mart wana so ye wana chi wo sunyo na edusa eba center e wo new town wo cherry kusu a susu gold ni enhwe ni mu a e hwa na ewo baby eto do wo Ghana ha biara kro bia wo so biara wo se me pedusa mixture ene edusa herbal capsules edusa herbal mixture ene edusa herbal capsules tie number se bia wo be fie duro no a wo kuta phone na camera wo so a fa phone no fa twa duro no wo duro no to phone so say kinkema wa wie twa ni number no pe ko atwa me na duro ni nyina wo ko pharmacy wona wo refie duro ni dia wo ko ya na de a kire no me pedro we bi wo de emodi na de a kire no pedro we bi wo pe won cheche mu bia wo frɛ ya ye be cheche mu ni ama afoforo bia obu wo ko a woni bi nti wase ni nyina ekoko aduro ji we je na kwai twa bi twa ato no obi ama ne bo wate obu wo ko a wase mi bi ko ni nyina ekoko aduro ji we no waje no wo ko so wo ko adwuma anapa na asɔre na anu mbie wokodu edu won yem na aka wi ye de fal betu no na de mirika obi to ade aseme baba na customers nyina ko we de anom ko wadwuma nse ye nwanwa obi se kokko edu na wonum a e boko sare so ye adwuma yes nimdi edoso enti num ko wadwuma wante ne sa na ase untwa akoto ba akono a ene de wa wasemu 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 98 24 055 700 98 24 055 700 98 24 do odaya saba na yerade wo fa wugidi ne aduru aba no so odaya saba gidi ne kwoto na ahotomra na wachina wo hyaye na se wokase edusa heba e de ahombrasa jo se madanse ni. God bless you all. Say mami edusa say obaye erade nhira ai Kevin mo me frɛ my wife mo me frɛ ma me na maye no wura no nyesa obewu ahye se broken heart you say dia asem ya asem ni party no ase a wo mpe na brabo aya otim ya asem papa Kevin frɛ ma me na maye wife ye ni abede o meboaye ebusuafo si bunu east ya fa flyer ne to so my are you ready bunu east region and or say heroes of the region conference and ebeba sui ai ehwe wura nom ne abowo nom abaso a enya sem keto akra na de Linda ade amoyeye
date ya ya de no Linda wen eno an se matworo o man tworo LPM no so oh ya patcho venue no ye Saturday ena wo ye dwumadie no Sunyani Technical University owura ya to yensa frɛ no ye yen ya bra atapoku baby wo ya wa hu bra guest speaker or baby enya sam keto akora ena nana ya adansi puduo ono so ede nani monyam baby oduma se number 1 hema yesre molinda LPM no monye ni yi ampem ayi osagefo anye ampem tabrako wanchi ma hene ya mebo a omu nyina e banti anya asem keto akra se ye kono ye kota na nan machi eni adofo no achi na bibia ye kama we abrampa hey beje Farmer Linda sister no reception so mo nchiro foforo loss Herbal center and free Yankonko GP. Oh, Mimi, I press 1. Hello? Hello. Sawa mami ni. Nade, papa no frɛ so de koma sɛ wa maame nti wo ye hwan. Me ba yan fla me ba sɛ wa nti minim sɛ wa akoro. Woni ma brante e frɛ ni kobi na one wo ba na wo no. Akoro de yan. Wo ba ba bia ne abrante bia o ka wo kada nwo ye. Ah, okay. Ah. Na wono. Ah yo, na wo ba ne ye frɛ ni sɛ. Ye frɛ na Ernestina. Ernestina. Me ba kai. Yo, eti say Ernestina wo wai. Ote da ma no ho. Aha, be ma na ba sɛ. Wo se wo ti akola ketua ne de amonu be ma no. Na akola ne so afa ne wanya bosome nan. Na ye busa se adentia. Be ma de obeda hwe oba. Akola oba akra mre mu no. Enye se be ma ne be hwe ne sa mre. Di enti na wo de ne ma no sa. Na me ba so hwan na me ne ka sei. Ye frɛ me Oheneni me di kan ne papa bi kasa ene wo so de phone na ebrɛ wo. Me wo Sompa TV so pa chewo. Asabi minim za mwanya ne be kasa. Aba obi aso nka he nkire me. Yo auntie, ene papa ye di kan ne kasa e ka so de phone na ebrɛ wo. Eti ye de ye busa nso wagye atum sɛ wo be ma ne ho. Eti akola mono no ena ye dwene ne ho. Wo de ne ma be ma na mpa so de ne ma no ono so ni nufu a wo de ma koda no. Eti no kura bi wom. Madam asem no ni mu wa be ka ne de. Wunnim asem na fetere. Wunnim kwan asem ne kwan so e ba ate. Me gidi se wunnim se asem we ansa ende na awie nne. Enye na asem na wa so ate a wo kan no. Enti nya abotere no buta me ho asem. Na da me frɛ wo no ma twe abasi so a me hyew. Wọ́n jẹ́ abẹ́ẹ̀sì mi. Asem no ni yebusa kwa mpesa wo beji atum se wo ba. Wo mpesa wo ni ye bekasa. Maame ye. Wo so nya abotere wai, no bia no nko ntokwa. Minim de o me kwa minim se sa wo de aba ho. Ana me so agita wo frɛ na asem we nya fon so asem. Enti wo frɛ me na bia da be na me nya ho ameba ho. Aha do wa so asem we nya fon so asem. Madam eh. Say yes patapa ni pieto emra ene ye de woro say why wadwen sa koda mfie bosome nan no wo tena to abamu wa so say wonu na enwale akola abai wa na ene de be nse police na bebam because wo nya wadwen sa wo be kasa ena so why wadwen say obi de aso wo be kweka de wo pe e be tutu fon me nya ready say me so so enti no sa wo se wo de akola abosome nan ne beti ama be boy idiot wa wo ye kura no me mi sa se bibi kura nkoyie enti sa wo na ne wo hia wa na wo beti na mana eye wa wasem wa ya ante madam o jira so madam eti se no da ben e na wo beba
o si agire ye to ye nsa be fa de pray be fa da be na wo beba fa brass band me fa wo ka me nimu me ma po mi din a kire wo me se e fra me Oheneni me wo Sompa TV so wada woroma na na hema da be ni brass band e me fa asemu so me o de me from abran pa mu wi am ko e case ni enko che no because ya hwe ya mbeku akwala no de omo ye no asem na no me ne boy ne ka no asa me ka se wonti ase a kire mu enu ti ne ya frɛ wo eti wo kire mu a edi na besi madam enti mami pie me ba no ko school okwa SS owo afi school be asem we ko sa bo sa ase for mu woni nyina omo ma kwan a 3 months ni nyina no o se boy ne me pa na me nim ba bi am boy ne ke me ko ye case asem we da man point police station se sia me no ka so eti na me ka se e was a wunya abotre na ubuta asem na ye ka no wan na ani abotre wo start here hwede we a what trances a wo kasa wo hwede we a wo start ya wo kasa da bi o se me nim ni pa na wa wo nim ni pa na ma introduce me ho ankere wo ewura ma introduce me ho ama wo say no akwada na o si obeko school no opia nsi kwan obata bia no obema ne baba yo a o SS akoka obi ma de wo so do ba ne beko school a fine akwada amu no peche no wen na ehye no bema obetimi akwada aboso me nan madam asema me ko ma me ho ne boy ne ma me ho ne ko kan enye sa na boy ne be kan no what can you say me ka say a form to for be see next month ekitan ko obu be see na wo mo kwa next na ma me na ka waje kitwa no na ka me so no ye adwuma de ahia me de no omo ma kwan ne wo ba na wa ko fa ne ba etika na boy na ntiase wo pese boy ne ma me hwe onana no kitwa no na me ye adwuma e de hwe me de no wo de no akora na wo ko school no wo ko school because next year obetro enu anu no anya mfomso eye kasa si e be hia no yama boy na te ne ho ase enu na ade a me ko kan ya boy na ntiase ko so obebo me enu de obeti ase na do ba na ko school because wo ko fa oba ade a na kola wo ko school dia e so taking responsibility no o he me asoma me man kasa kwawie me madam no wo afiso madam Linda e ka tda ne se omo betie na so omo ko me kwa di 1 month na wo mama kwan enti me ko stra ma me boy na o se wo na ma me se nka me stra no wan jacket wa mu ko se adwuma na me ye no me timi packet wa no me ye adwuma na do me madam na be ko bo be 1 ana me ko sa boy ne za me ba ni ma mi o me aka sa me ba because next year or culture anyama what you culture yes and or your home of course men ka sa boy ni tia won cd men ka sa boy ni hye me ba ne mane me stra ma me se na stra no wan de ketua no na o ka me pa cha o ka kire no no ma me ni se won ye akora no yan ka se wie adante for man penalty Sunday no ka boy na ebo me wo ka ja me se me be pata ni oba no ketwa no mi on kula na ta wanye ne de o di di matam enye nyame anye ne ma me na two gate abai ne so obego me eti me pa cha sister nyame ya adoma eda benada wo betimi aba ne ene woni boy no ne ene ne ma me na trans ne ahwe kwan de be fa so na wo che sele ai no mo ntiase no mo nya akra na wo ba ne ko school ndi ehia pa eno ne enti na me kwa me nimo ana me se ma me se woni mi o e ho na twa me se na na awotwe ekele bi aka na me de ko ho de ma akwa ka bufu ma akwa ka boy na ne bufu ye me ni pa ko ne ko ye ba ko ye wo se o pese o da memu ye din kokojibi na nom na moa ebeboa wo papa na niema nyina tumi atototo na kwa mu yeso e de amaw Kenjin Akaline Eyin su krojen e wo brema UGC Tafuni Road fire de bia e din so ye beboa wo ama wo so ni padua no eniema atotom kama e de amawo me pacho Republic Academy City Montenzori ye ko ye de me ko pacho odeneba e ko ho amoma kusua de o say wo je boarding any day student ye wo Obom Road
ye ben Lamte Hills Amasama enkran 0249282329 on fa second case ni mra na on trance na mon frɛ maame no na abrampa na mon na arrange na omomla ye hu kwae de be fa so 3p piwak ene ka say usano na tayo tititi why kese abroso niema hye wo so na ne wo so tumi ka so obebo wase de wo so wo ho ankasa wakwankwan na se babe yala no ubabu oba wo hye wo de ubabu ne maame odi am no no red na to dam me pa cho piwak garlic mixture second case ni way bo modena se eniema hye wo so nsano na yo tititi ntehye wa kase amroso eye 3p brahim hawo eye 3p 0248928824 Leicester Ghana amuase o amuase am 190 don hwedu nu nan ama ho aye din akukuduro so wo bra wo chima esanse wo watenten akase nkuma ene adantamu 0501390337 madam transema ye why midima fu se wani amawo a Dr. Time da so obetwa brato yade so gini hudie ntisi obetwa brato yade so me ama say stroke for ni chire diabetes prostrate no hwewo ene ni nuanom ni nyina be ko ye wabu akwa agogo he ya ye ko ho sisi ye pokuase mayira ye fie ni chire ho 0244774282 best brain ye nkonko gibi yetintim nwoma e dia maye ma ye JHSO primary yetintim ye nko gibi ana say basic 1 to basic 6 ni nyina da yetintim nwoma ose nwoma ani ba bi ye kire no o maduru ho da Kingdom Herbal Center ye nko gibi sesi ye yen ya garlic eye kama capsules edikan eye kama eye gel ye nko gibi tawo mo takrema so a boko na boa ti se nsuo no garlic nsuo na ewo mu no ntimi a we de waye ne capsules ama ko gibi we gina ma che waye adwuma no ache papa mo ko an wo bi sisi yade no ye Kingdom Ginseng sisi ya wo ya ebe mu aginam ahoden akofom ebe ba afi kura ne ma hye wo so ni nyina be fi ade kura wa wura fi afi be kan ade tremendous capsules ebe tu nam nsa ya de bia back oba be wo basima fe kona ko gibi 059728298855 case number 2 abena jamfu ya eyi no ofiri baaye buya kwa agogo wan no obo ne kwa adu Kofi Thomas onu so de onu so firi he katade katapei ko de mu betutu amentu akohiesie mema idi maame ubi e show iso ayo bible kura bibi focus akasa preko snap bodu ane cross opede madam opede he mpacha mepewe fansa to so bodi eyeme ayame mabna jamfu a inside bible iso me inside bible iso sasamo amikan sasama me ukure trodo no kro trodo mi nitro onyame boa me amonu amonu ebe asemasi amonu jamfu ya asembe na aba mbacha asama ba ni se free bible no so na honto na me wo ha na be me be hia me se opeme na chese nkra hia mema maame fo so hia bi enti obehia me na hia no we wo me pacha me ni hia na me tombo de wo kwachi mama me ti dwa mu tom pacha sofulai na wo ti wo ne ma ho e na obeto obode ni bi obe na o mu na fa ye ne ma de ba ekwan so to ofa ne ma nyina mu no sa yo kase anaja wone me kan na me semate ti me ne tina hwa ba 4 years ansana me ne no ebanyim ye ti wode me kwakire o maame na me so me de ne kom maame o na papa ka se ne o me ho de no so wa asata na wo mai sei sabre ne ma wo ba ko no no so e no ne ba sei no onwe oh fine anaja papa ka no so wa tintimi ne no me ba no ni hwe timi miske kula me ena ba ma ji se be a me fama no fa no kokofuo no fa nya store no nsifie no odimidin ba ye ntin kula ye be wo no wodo mu be ye pipese no e be ye se o mame mu ye o mame mu any blood na bia ni wachi no be ka se jokade katapei ne okuro be so wo tepa side wo ho ne sante region na de ahafo anaja me ye me danis keman
odi do kokofo no afuta sika se na ade man me man 8 million ena otumi di CBC dan ye kokofo pachan ena odi kokofo DBC dan 8 million edi bi year store enti wa me hu so ade 800 million now body na uton na 800 million me be ma na me no ba kon one ma miska no ono kura wo wi ena o ma usika 800 million ena wo tukuru di ma be ma ena me de ma no nti me de ma no kura no me kacha me bla sa me fa ma asem free ni so nko wo de be free ni so ena eja me de ma no oye osi eda no ena oye koko ena obeya store dan ena o ka store no ton de ni wo no ton aye promotion store ena oye ti me de ma no ena obeto 2 plot se o de aka na beto de bia ma mesifo so o mon fence en sha sensi na msimate nti oye no koye mpipese ne de ba se sabera me na be wo ba ko no oye se nkura mewo no nti wode me ne me medi nyina ye ejapade nti ma mewo no ejapade nie ena msimate na me gie na sata no wajai body ne ton sabera me jai ena me ye me discount eye wode pipese ne ma me ti wode ma me nam ka se ene on fanto ene wode to enti wode asade ma wo na asade ma ma mi udro mu ode ni wode to na me hu ba bia pipese ne wona da baagi bi mu ena me ye enti da bia me hwe adam ti ada me hwe na me hu no so pipese ne da me nya ne hwe eda ho me nya ne hwe eda udi na wo so na me simate enti ehwa no ma mate no ewi ase me nsa hu pipa na mbisa ne se pipese no wai wose wo ho me nya ne hwe e wo ho enti na nsa na me hwe da wo ye no na anu ade na me da me twe me ho firi wose sa na tie de a won fa me sika ma me na da me de ma ho de aboa no sika aso on fence dan enye yes store enti won fa me sika ma me afa de wi ase a titi wuro ma fa kokodu fe ma gori ate ma David ma Samson ewi ase sika no me hu pipese no ena me de ne ba akwa police station say me hia me sika afendo o ka kira me say sika ne de wo ho ena police ni bisa sika no so de asidan wo say wo ho ena police ni bisa ne say me pacho wo wale ma me fese ni wo say 10 years ni me twene mpna 10 years ena obisa say pacho wo ba panyini wo say mba panyini ne de over 20 years and was in our mammy so 10 years in and yeah mammy for some court and I'm simate Miss Miniska me the court and I'm saying me that some the bar say me here miska no be nyama sister Jamfia na japade on chamfam say e japade na wa do sika man no sanche no fa de man me here miska na sande ma ho odin so aboa siso aboa na say ono ye de adwuma say we store na ye kokofuo na ogusu te ono ti stone what is stone oton de ai oton promise we promising ena wo so te ena me so me wa agogo ena ono so ye store no we wono so ye store no wo tepa krobi wo e fro katape na ada isa wade no magai me ne ne jai de dada wono nkasa me wonhwe me manso na ne wo nkola ne sei pa cha me ensa ena wa fasika no asem ya gire etu sheda ne yakope papa no na ekuti wayi me din ni din aba ye mpipese no ti se metewa kwa ma me se minya hwe me malu ba me dia nso wa twa ni nyina to agu nyabotre amani jamfu ya asem we nya asem a ese nya bre ne yakope papa no because me nchen ne me biase me se champo bre ese mu imi enu nyina mumre oba jamfu ya ye tu asem na hyeda ne yakope papa no ba bi kro wo katapi won agire tu nipa ko ne so emema bibu ma akwase a na ma bitumi ye mistake Just a kwanya ya owura ifa so wo hia mamami kama me ne nipa boni ni asudwe mu a na ne ye me wonwon se sof mami obi a wo kura dwetire a wodi didwa wo sofo lai wo dane ni nyina kura wanya bi no dane ni nyina de ma so se okoyekoko afuo okosi dan owakoye store tapa ene atwema agogo ekwa tenten we se wo ti atwema agogo
and also stay at tapa a crabiase. Never so pass a stone on warrior, and then I know Ocean, Coco Funa, no, a first warrior, no one knew. Won't count. What agogo and also to circle so. Never then I said you one will name and unchain. What's out to the boss? What the document singing our bro? I said what they were making the almost your woman in your one woman in the eye. What the amount? What am I want or don't it was a wood? No, not I got to a decum. Neda decum. She said, Duck roll quiet and them. She saw pass one a year. I have 7 Miss Samica, one woman who can always send me abba. Because what did my one? 7 minimum say, and my dear, yet you cry and cratter, 10 for your wedding, and the cratter as you about them. And to one as I got a cratter, no good shabby crack. Yet them will cry. As I got to come more, wouldn't you be a noble and be quite to baby cry? Oh, why, Yanisa? Says one walk of fire and cratter. Oh, book was seen and in imperial so. Ofan krata so akotoni friends efi ojapadi o debe yo wo ye bukwase ne yente na 17 yentimi kan bebrebe enti meso esane sof mame e kan no ye ne hye wi a na ye behu ne ye beye ne ma wo so wo ji usika no asa age wo hye e wo japadi mu de mame wo de fato ansa ne ye hye wi a na ne besie bia ya ka wanse sof mame dase first case no sof mame first case no ni edikan mami ya wono kase ya nanka nenene ya bria eso wonim nyansa eche obi ai sebe ubako ss wa hwene san wo te ba bie na wosi na gedem na wode atwempra wo woni amre na wono so don tentan so achechire no nemom ni wenyina echi no wa ba bewo wa wo ese wo nka akwara no wo ye no krampo no na nkese nkete no amasa woni be meti be me so no so ade ba konya so fa mi hu say na say ono no akwara no abaya na ye ono na tie no one ene ope fi say wo mu da wo mu sore very good sa ena akwara no ma me nka se wo da akwara no emma wono ye so no oni nufo wo ma me so ba wo so wo anka ne sa so fa me wo twini mu tane betene pa akwara no be ko no suku no na mom no want to baby feed akwara dua ne milk no na ye mfama akwada no bosumi na ye akwada ade sebe watra wo nkwanta enti no obetimi adi emori koko ene ho ahwan obetimi so adi baby food na akwada nko no school ya makwan ya na waba behwe ne ba ne mo say akwada ntane nchema ne ba ni nyansa na wako school kwada eyamfom so because me be ye twem akwada bi wusa e wo mimi school mu me mama ji hwa na mama me tie akwada no enne akwada yi abaye na university ye adwuma ya ode hwe na mama nti krachi won't me fan fofofo sa nti ye we on mu asem so aka me dance yo abaya bremo my lady me dance na my lady first case yi die e was here for akwanya so de chia of akofiji man ko na because abranti en broken heart kro na ache no ano obodamba minim sa be wura Herbal boko na enioma bi se isi a yensua enioma bi mfamfirim se oba tantimitna se kan nan to so ehwema ne baba ko hye ma dem abra okọ school shene dem wa no wo bo ne style ahodo na wo be ma na ni bra bring na no enye oba na o shene dem na wo use ne sane yesi epanu no akwada na ye ja ne dia ma no eno wo dambo na wo boyi na ye jaba ma wa sha se de prage enya accident chese ye jaba ma wa ha adwen ono oni nu fo tito professor chance ye jaba ne de ye ja ma me no emfa ma no ma me ne so nka ho na ya na me ya se de bia me ka se tribe bi wo kuro we mu wonya oba ho ade a woni yire wotie ne nkasa ye mu a wono no feel say oba na wose ye de oba ne ka akora no ho de ma no na ode ne hye ne dem na oye eno so de bra ene de dia wo keka koi sene maami na ni asia bra yakura ye be nkro na ni bra be so ye so no wo de onya wo betete wo na mo wutimi nya akokoduro ka kire ma mpanyin se wo bebo no on se ememwa ni bi suban sei no fiafe na wukom ai wo bebo wase
oh papa yi kura na kasa yi kura wono watraten so bebo no oh chese wo no wada ne bulldozer se so wada ne wrestler na wo de oba na busuafo nyina akokan wasem a wo si yenya wo na bo wo mo o ma na mi nkofom enubone no wo ya wonyai na fe wawui hunia woye na ye ba mami case ya ma mami case di akai me Titanic you Titanic sini no o say Rose no so onyini be bo abre wasa na fe no kan ne do ema no enye ne ema yakoma yenya hia be ma ne saa no saa wohu mami no ton bode yen hwe saa time awia ne nsu a wogina scan kra no wodofo odi kan na this scan here de ema wo wantumi ahweso yi wantumi anya investment susu for bakrom saa wantumi ne omo ani wo mo nhyehyɛ ye ho nkomo ba akokora sa jimsi kai ko enya agro wenya be mo otete ne stress so ana maami ani an na ho kora sa ya me ya ne say be ma no intelligent o what the adena to what to say boni nim enso boni wom se kura nya ne di na wo so ti won ana maami so me hwa won parking kan won ko pemu ntie odana na afra nania na asisi na so a na odi anyini enyes kaketwa enen ye ken enti maami no wonyai say wo ka say na mijimisi ka de me chefa metena say bank kura na dan kan interest wom na so kwanya sika ne fa so ko ye na nya kwan papa be ma na bu ne kwase enti ma wada roma hunimo bo na kami na fa ma no me da ase pa maami trana musu asemba kwanza na mama doctor ben sikano me pache wo yi abe mu na wo de ma no pache se ya ne de menkai ti me de ma no me de ma no afi president ben na wo so me de ma no ka cha me se wo de be ya japade na ti wo de ma na ban ben na wo so epesi hu yi across 800 million no akodi no ho because na kwa 800 million se nyes kaketo o me ba panine no 26 years wo de ma no wa wo ba pani no na sabre na menye 26 years ni 800 million maame wo di po mu na ma na wo de ma na kakrakra okay wo de ni kakrakra so de yes to wo de be ma auntie wo de no kwa nyame ase etwa ba o esesi e buru wankasa na wa ye wo ho ade me fa cho kobo akokoko no anye maame me hese de otu maintenance wo be patopa e ho no mistake wo be patopa e ho no mistake me anya birthday anya birthday na wo maame ne maame say obe mama bre wo mu fie ho we ye adwo champoma odi na wo da ne ya ho na e we hye no cause ya ntrori ya maame and edi a mo troye ye Erama of Fantinu town and always say or Erama of Fantinu town odi ni birthday omo we hye no ye Erama oi and a kukua and o man tro na radom say Erama and a Sompa kukua ya eti do da so di radwoa o Fantinu town odi na woda and a kuku enu Erama ene ama oi and a fe kuku ajando almost omo wish no happy birthday e dey asema na ya nso dwa ni paso to nchire baby nam de yonko ni hey 26 kukuru 800 million wuku awudi agya wanya obone na ba ma no kwa na wuni ni ba e kukuru di ama no ante ye be kwa kopen why ne ma ne mfa ni doctor be transfer wi na abram pantrente woni en sole mpon ma ya bere e di anko hey Doctor Enko ABA Herbal Clinic and remedies on the Mbabetwe Nkomo na ABA Herbal Clinic de bia meka choro say ni yade wansem na ye babeka enti say wani na ye oyanko ade a ABA Herbal Clinic na meka mfo so de amao and yade de yade ya yi papa person say we yade ase wa ma wadwen nkoso a ebe wie kire no na edumani no
w'ani nso fradeɛ a na ɛno ano no aba control fi sɛ ne suman ne n'ani nti wote wɔ yɛ wɔ sɛ w'ani ho hia oyie papaapa nti na de bia ya meka kyerɛ sɛ w'ani ne hyɛ aseɛ sɛ ɛbɔ wo nkaeɛ nso hyɛ aseɛ sɛ ɛfiri so ba w'ani ne hyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ kɔkɔɔ ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛkekawa na wapɛ akyire kwan tɛntɛntɛm na wapɛ duro bi de aka na de ahotɔ no de abrɛ ɛno nti na ebi yɛ Herbal Clinic yɛabade ama wo yɛn na so ɛyɛ yɛnyɛ wo surgery biara ebi yɛ Herbal Clinic yɛnyɛ wo operation biara yɛma hwɛ sɛ fa so w'ani ne so ɛyɛ nubana ne amba nkohini ne abena ɛna yɛayam ne te sɛ dusam yɛde ma wo wɔde kɔ akɔfra aduane ɛna ɛdi ɛno na ɛbɛkɔ mogye ne mu akɔyɛ mu adwuma ɛbɛpepa mogye ne mu abiebie ntene ne mu ɛbɛma nsuo ne mogye de afurisa ne sɛ de yɛtie apepɛ ne n'akyi apue wɔ ani ne so na de ahotɔ no a ɔpɛ no ɛnso ɛde abrɛ gyeɛ numbers no frɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 and that's 050 281 2161 050 281 2161 na ye bi Herbal Clinic atwetwe enkomo na ma menkyerɛ nneɛma baako mmienu bi a sɛ woyi glaucoma yade efire woyi cataract yade efire wɔnom a ebetimi ade ne yade de abrɛw baako ɛyɛ fi yɛ yade ɛfa no trachoma ɛwɔ hɔnom ɛyɛ ne yade na mmom no na hyɛseɛ nyinaa ɛyɛ fi nti bon sɛ the environment na tie mfutura wodo wusia wodoro ana nneɛma a yɛyusi wɔ fia wodo na etimi de fi ɛbrɛ yɛn no sɛ kɔ ani ne so abagya bacteria wodo mɔwa wodo ɛwɔ ani ne so na ɛno ɛna sɛ wanhwɛ ni yabon sɛ obi wɔ no mase wakɔ ayaresabea doctor nka sɛ glaucoma doctor nka sɛ cataract doctor nka ni yade hu bi ankyerɛ ne ye na emum no onim sɛ n'ani ɛwɔ problem tutumika no bepie mo yɛ na so yɛ na yɛntu aseɛ enso emfa emma wo sanso na obibi ɛfa no solar retinopathy sɛ meka solar retinopathy a ɛyɛ ewia ɛna ɛde ba nti na de bia so bɔ w'ani ho ban paa ɛde frɛ ewia ho ɛsan sɛ ewia na hye ne ne so da ne de nyina no so bon so obi wɔ no mu wonsa na insuo ɛsane ɛde frɛ ne ne so da ne de nyina na ne ni na ayɛ kokɔ paa mesrawo ebi Herbal Clinic ko bepie mu a yɛtu aseɛ enso de ama wo yɛ kwada so adwena se market ne cheaper ne ebutu kwada so adwena se market ne cheaper na yebutu doma hinkon so da ye ben apia kubi coaston Tuesday market ho ma obehu ye no ho kwada ne awade bia ya afogos so Genesis FM promises wa efia da bia ye babia ni adehye FM promises so ya ye ka se kwada ne awada ye hyiemu e afogos ntino ya na ya manfo adwen se Kumasi ye adwuma juada ne benada pedabi Kumasi branch ne doma branch no ye adwuma fiti juada ekopem memenda kwesida pe na enka ho juada ekopem memenda kwesida pe na enka ho nje mesro anopa no nsia ekopem nwumre no nsia ye clinic ye adwuma enti ye pharmacy na ye drugstore bitimi for some monfa nwure ne bi ma na meda bi bra ye be hwew oba rabia so sugar na ye be check the amount o pressure ni na ye check the amount afi ye we fide on so be screen body ni yade bi ehinta no ye be hu dia ka akere so for water so by so ba we bo nipa ti so on the charge bi be ma obi a chemu miensa tuemu baako jiedro ni because start UC na ehu said yetie na fa ya ahoboa no na efa bra na fa ebi Herbal Clinic woni yade na atena so ache no yetu ni nyina ase enso ede amount say glaucoma yade na ehawa de bia ya meka choro se sei na glaucoma yade esifate glaucoma ewo ho saa no ebetimi ehinta o infie dunum ana na protocol say me friend no pinango glaucoma no na the 190 enti so obi wo 20 years and 30 years na so nya glaucoma abe won so betimi di 50 55 years afei na ebo ne nka yese yade ewo ani ne so saa time na glaucoma na ye na dwuma awie wo training kra enti so opie wo ani ne so a na odum eni no ana na ye friend no pinango glaucoma no ye glaucoma ba ko wa ye friend angle closure glaucoma
ɔno no deɛ ɔbɛbɔ wo nkaeɛ nti wobɛhu sɛ ɔba wobɛtumi ade dede aba abɛgyina wɔ so nti obi wɔ no wɔse wɔnom a mete sɛ masom yɛ mehuu na afei meti fa ahyɛ aseɛ sɛ ɛdwa me ɛno no yɛfrɛ no migraine akulia migraine no nti wɔ nom abɛte sɛ wo ti fa ahyɛ aseɛ sɛ ɛdwa wo na afei w'ani baako ɛyɛ wo ya ɛwɔ sɛ ɛbɔ wo nkaeɛ nti obi wɔ sɛ me ti ɛna akɔka m'ani daabi ɛyɛ w'ani ɛna akɔka wo ti na ɛyɛ intini yɛfrɛ no optic nerve nti saa nerve no ɛda adwene no mu ɛboa ma adwene no ne ani no di nkitaho nti sɛ ɛba ne saa na sɛ pressure ne ba na ɛbɛgyina so a ɛbɛka aso no ɛbɛka tire no ani no deɛ aka ne deda nti na wonya saa problems no nyinaa no afei yɛwɔ normal tension glaucoma wɔ hɔ nom ɔno deɛ sɛ ɔbaa ani ne so a ɛsiane sɛ pressure na ɔde ba nerve ne so a no wadi nti no afei wobɛhu sɛ nkyɛ mfie no mu mfie nsia na ɛdum ani no bra na bɛgye yɛndura no bi fa kɔfrɛ aduane di na ɛmfa ahotɔ no a ɔpɛ no ɛmfa mbra gye numbers no 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 and that's 050 281 2161 050 281 2161 on the Herbal Clinic and so me atwetwe enkomo mesro yade miensa we yamba bebo bosu yi wo bia eye den a wo benye ne yade baako eye diabetes ma mentre diabetes de ne mum obi o diabetes bia o high blood sugar ne kosai wo retina na wo wani nim na ede ne yade ebebrɛ o retina ne nso boa wo ma wo hwa ade one adwene di nkita ho ono na se o hwe mfoni a etime ka kira adwene ne se manipa we kwan ma ne hwe mfoni we ento de afa kane a ye example se ya to touch analyze bi to so a saa meritie mu na wanhwe ya wuntumi nhwe na emom gina kane anim be seconds be ye di asa ekosima baako no obonso obie wani a na afi o hwe light ne normal ebetimi a wo wani but light ne wani be fa kakra eno kira wo sasa tam retina na ye na adwuma na wie ene adwene ne di nkomo wie nti o ma okwan ama wetimi ahwe kane no tutumika na be pie mo Herbal Clinic esa na sasa high blood sugar ne kɔ na se kɔsai sa retina na ewe anim na ye for yade bi diabetic retinopathy na fe ade yade we aba betena so ti ano na otimi nya fluctuating of vision nti obi wo no mabon se neni no obesori anopa no na fe ade hunu na ye kama ebeduru wi akakra na neni so aye ne wisi ebedu enwumere kakra sumbe se ba na fe eso asan edum ebie meso asan ebie kama biem meso tutumika na be pie mo Herbal Clinic yo yade ye fra na nectalopia na sa night blindness se wo no a driver for no mutie mi nyina ne mi yade we se sansa dodo wona adesa or driving and why you want din ewiem ye kusu kakra driving and why you modin eno e night blindness adesa na se ewiem ye kusu a na fe the problem bre wani no nti ubon se wuntimi hu ade papa but ewiabo a na unhu eni ni lucy na ho odin nti afi ebeduru ebi ewia nso bebo no na unhu ade uyo obi a wo cataract ade ete na me kan ho asemi ano ne ye friend cataract ye inside and outside one ne de common ano ne ye friend nuclear cataract no ano na obi ti me kan se ete da mani ne so nti ubon se de normal na afi ye wo inside cataract subcapsular cataract ana me kan ho asemi nti ubon se no edani nachi edani lens nachi ubon se epie wani ni ma ye nketenkete ana na betimi akwa ya sabia na doctor aka kire wo se o wete wo wani na emum na gi atwan maninyi na afi ya yesedwi no esan se ewotrenim na epie di benti no afi na aye ne nkakra tu behwa de na se dia ebo asie ewie ma ya ofita bra Herbal Clinic ye be ma ni nyina na ne dia free wo no mo de nsu woni mfene na beba na wo hoto no nsa beka je number san na fra 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 and that's 050 281 2161 050 281 2161 no aba be pm ewo Herbal Clinic
Your kwada so adwena se market na chipe na yebutu the man him so de be appear could be close on Tuesday market for no ma oben ye ho ebie ye tu ani ya de asekra e ma ne firo e de ama ebie ne ajo so se nyame nsa wo onyame nsa wo mu ampa ebie eno no also for 3 days Bibos Ghana ose brabeje phone ono ma wa free Samsung phone A16 Techno Spark 40 Infinix Smart 10 ose bosome na ikopema bosome nsia obese utua ne bibia na wotwe ana bosome a na de atua do hia na Ghana card ifie no 18 kopem 60 na kwajibi woman 15% deposit no the amount so for line ayani Ghana commercial bank ni edu enmusho say edum de call Airtel one office into 0540600314 na onso kona emwa opese usua Dutch kasa ye fie ni nchirem Land Dutch Ghana obechirewo o say o de bosome pe be chire Dutch kasa amwat ni na A1 A2 B1 any B2 obechirewo edwada kopem ya wada anopa ewia ene anwumre ye wa Greek nzema ebura so school mu Kumase enkran East Legon Obojo American House kwan no so wa 0274545771 abrampa my lady bedasi pi nyame hira na abrantie na sem na medika kan bi ayo my lady edikai ye besere abata fo ni bi sese wo so ba ekosku wo de na ekosku amane ho hia wo ma wani ni nachi my lady say akura timi makwan bo so me miensa be hye be ma ma wo so timi didida wa bra wunnim fi akura ne tim wunnim ba bia wote my lady edie se wuti abrantie kasa wadi kai anyim baako ma okọ ne boy ho oso oba na nyinse na firi ho eti sata na maame no wo he ti ne ba na nani di nachi se obehwa akura ne yie kasa bre my lady senka akura wa wie school se o tie nkomo a odi a sha na wo hwa maame no mo mpese akoda no ene ne betina ene ne wonyene ba sa ebi se wa akura no na 17 oso wanyan na sata wonyini kura na otimi koda mema nchen ti abatafo bi emo mani na ho wo de akura no ko school tutu ana mota ko school edi ne wo da de kosra nkura no okọ no oni school no mu a abuja teacher fo be kasa akura no kura bi abosomi ni onsi ha na wo ti fie na ofris wasoma aba ana wo be ko school nti no ano na maledi sabi nyansa be na o sa asem wo be sa pepepe maledi na me ma branch so maledi he onya nkwase asem na wote ya no odi no sansem fo na wote ya no odi no emi ya so wasi ekwa animo maledi du ba bia nipa bi su nyansa adufo de nipa konso wem wako fo bi ba sabi maledi obedi hu nchen wo dem ho obedi hu nchen wo dem na maledi akwa ni wuli a ka ho na ka ne koto hen ana de ne kwai wonne nam se ya no wakofa adufudie nti no eje ne mawie ano no susu anya adaje na tena dem na wa wi mu anti kwase asem ko a ene wo mu nyina tirim abrante di nyansa ne mana hoya so oba e wa bro se betramon one mo se dia one mo wa ye twan wo ka bibia ho nti ase no maledi mema ni bi fa nsu nyansa edu ba bia o mu fa ne ma simple uchi aba no abonte na se ahweso papa bia ne wonti na dimirika se me de na kwotena me dem sa ne ye wale maledi se ne ye wale wakofa kra ketu ade ne hyedem ene nanyum na ntie ye chi ne tum kra no wanya ne fo e wo senkom chi ne tum no omde ne kokot me ekodi nasem edu ba bia ehutwi huma de ekosuru wo fa ne fofofo no na se no onya 17 years kra ana ne na tena anyem wawo ne kwaso ano no maledi school ndia osa kra ne ko said ye chirem na sise o mfa na ni chirem se no otimi eye provisions de ma kra ne ko school maledi na oya de ko seka yi ne so mpacha oni ebre ne ko matebru me mami a woti ye maledi said ye o kan e domle ma hu ba ko twere o senke ye yire na wule na chi on se mitie ne nko ne to pentewu anu wa boso ma pa ma na wuri se wiase eye mienu obepato papa suahu maledi he onzo o se okobo ne brahman ne o ti azo o se ne brakan o se ne braka jenzem ne fo asem ko mi anka me se be wasem bia hia me biem se 25 years or 26 years 800 million it is 8 billion se sika we maledi anya bitie sika o wanya wo ho ade onya ho ade agye firi nsem kokoko no beboy japade afa wafa papa ne de se chese maledi se ebre ni nti no anytime apese yan hwehwem na se mesa atena so maledi ya mun sole wo ho maledi chese ya me ya
se watimi aye kokofuo futam nan waje suto dan e de aye provisions wabeje plot mienu e wa bua kwa agogo Bema de wo adwuma ni provisions Bema adwuma ni provisions wabeje what is suto dem aso on peble o te fa ko ana yi kwens na ana nani je ho ana wabeje plot mienu e wa bua kwa agogo ha ana o masi baako na baako adan he se bema ye nyano ni ye tie no ne maame o mu ye sa de na mpa na nye botaye papa ana om de ya maledi edua no mabɔ mu no manim mami si support no ebanti eno anu odua bɔde banche emeko jenem toast matwitwa to agu o matu ni nyina to agu ono papa ne maame ni nua ba ba ko ka ho atinya hwanyame anim abetwa ni nyina to agu se o mo ba be si fie wo so maledi na wo be si fie wo so no na age plot no to ho na wo sa akoto bɔde adi akotu banche adi maledi nipa bi ensu anyansa ho sani me koso ayade basa eduru ba bia maledi sansem nyina ka ho plot no unua no onu kwa na giye mpa sesa atam no no oba nete edigamo de mo fa ho bai enka kokohwedie mienu enya ntoko a aka kokko ne kokro mu koka bia padie na mo nenne mo ba bagi aginam eta ba manachi na emi de se opesi edi asemu yachi ekoduru si ebehunu papa no ebisi ebusa maame no kwa se number ye friend number no papa number adum enko ana ne mabi su number e friend no omni ko akodu ne bi ko anka yapon shoyi edi ko no se ye ko ho ne ko hu papa no na japade ewom no ofo maami de ma no se maami aye nkuru tuduma adi nsamfu wei wabusu apani tiase wanti mi afasi ka ankosi ni so se papa na ofa me peprot adama benkata ti onyon wade eti sofo la nsuom eton bode we mi maami na maledi misika me bonati mama wode ne saka obonse moja na eba for 800 million 25 years ni ukun awudi ajaw abba maledi ebi kura ne ba na woni ne wo no ba ku ne bi odema no ni ti ne bi odema se wo mre na betima ha ne ba hwe se ne kunfia mi bisa wo 52 years akotu agu on se tie bisa mfie mu a wo ha mama ni 65 o adwendwini na aya ne sa anu wonya de wo pe wa pagya 800 million ama bema na maledi ye be wiwe kura no emema bi mfa nsu anyansa ho mesi wase omi nya ka da bema bi we sisifo bi amaledi o benyina bewu a no bata dan se de azuka gina hoyi na ne saba ko e wasene ne sere ewiase boni bekum boni fo se papa yi wuji tum se ma midi 800 million de amount ana de ye japade na person no abusua fa maledi papa no ni na maledi ko bi antrafi o ana koko no so kempro berry koko na se no enye bra na kwa papa we on kempro berry we be ma wuram enti na me petra ru bi asem no maledi okwa gi kobra de agu koko na se wuram anu o mo san afenye mpro afa koko na ewe uti provision store ho obi ametohwe na spy na wo ha dia wapni ho enti e be sa wi asem nim asem de betu aheda ipacho grow fine bube grow fine o se yes o moja so ate eye grow fine ko kete so awo na eye grow fine ani de wonu anya wo de eye grow fine we de nani asai eye grow fine de awie na ho to wo eye grow fine se doctor se wo de no eye mojamu sem a eye grow fine digita ya ba sent ye ne de aba ene ye koko ene de aye kama kama se to adro bia ubenya bia to 0244596532 Gino yen konkwa gibi sesi ye yedi moko bronyai jene aka ho dada enu an yedi di enya bia kokwa gibi o se ade pa kama se yen kwan fa ya bomu de yen na be kama busuafo am se na enra ye show ayeye yen enkrofo gusu fra na efre yen manu me ho no kwasem omo wasem ntimi pa chaw studio line production line ya fa to soma me wo de se wo case bia fa number ye no odu 0509-438-507 0509-438-507 Ejuada nyame de chen ya manu me ho no ye de beka ho na ensem ha mo nso enu am frɛ no ye twen mo semo am beba no mo beba ne enya ehunu kwan a ye de mo ebefa so ye kwa mane so 0554931931 0548931931 ensem me na ye tena so ya ye bro so nyina da ubetimi abebi hello pacho mane so kakra ma ye wai abrantia
Auto correction. Or just could be for the Yo, ain't you? Hello. Hello, Ejama. Oheneni. Yeah, Pizarro. We need about Papa B. Oheneni, the Mokwaba. Yeah, right. Now, the Yamia Sword, Mokwaba, you want out of my idea. The Druba could be on the self of Obama to man and the family cook. Now, any Mikoma Samsono. I am about my first case. A best ceremony. Since they were a branch now, good job of Fracket was here to the behavior and to do. It's a bassa. A branch member to my but you baby, I actually may. So the four people never show them up there. Your phone motion. You baby, I touch you. Yes, sir. Young lady, I mean, so I want to the I will go, Madame, see you, baby. I want to swap. If you also know, I was here, should be. Since any penny on your tongue, the man, cut the man say on fire and more. You'll be a living Saturday. You do, baby, and there's some Congo Monsodia or the other, I can't be a some fashion in Saka, it's going in Pizarro and Gigas Macau. Okay. Hello. hello, I'm a count. And council, every day. Now, what is saying? I do, yeah. I'm a shower, a bigger queen. I'm on the kind I'm informing my many games. And I mean, and that's a matter of me, 1999, scanner, I'm a movie, the other 18 million. And I say it at the side, it had 1999, and let's go. And something or the SCC die or the other tons has. 1999, and then my man and any one know who's Papa. I mean, yes, Mamma, no fast now. Now, Chatty will not block like I never missed it. I would not go school for now in South and go school, no children. I said to my me when you tell about school, no, Lebanon or Copatantopa. Now, we have a family to come to win. 18 months, no, some them again. I was at my Papa, Lebanon, so the niveau. It's yeah, say the only thing, your also I have calculated here. We did get you and then 15, 14. It is what you need to talk. Provision, we are going to go school. Across the local school. One for us, I'm a man who knows him. Yeah, that's it. Hello. Hello. Bye, my into. Mammy, that's a good afternoon. If I show me your manager and I make a crack. But I'm not going to go school. I took even a now, yes, and apart from now, go school after me. It was such a people changing lawyers, I know. But I could not be sure about who. No, the least school abandoned. No, no, I could know about who, not girl, it's a share with the time. For man to tell me, the man, no, my family, but nobody by go school. On the one journey of Munich, that's a mawal and I'm mawal. Now, Mama, my minister. Hello. Hello. Pacho DNT. A branch here, auto collection, or this is a D for I. The foot of Bunua. Kaka, let us go. Yeman, or you mistake a segment, the young Muslim can see Yibi, and money transmitting to your fool. And then they said to remember your put your child of looking by two. The Miss Yamano, I don't know why I met the pass and come some of correct you, and my young woman, farm and wine. Yeah, that's. Hello. Hello. How about my into? Hello. Hello, into. Ma'am, good afternoon. Afternoon. My lady, my call to tell you that everything very beautiful. Thank you. I think so. I'm really I love watching so much. That's our coach. Thank you, my darling. But okay. Complimenting or the bye. Hello. Hello. 2. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho DNT. Please, baby, I got to tell you, my lady, that you're looking so gorgeous and amazing. I don't know, I love watching so much. I've never contributed to your program, but you're looking so gorgeous. Thank you very much, baby. Where are you calling me from? Please, I'm calling from Cape Coast. All right. Thanks for calling anyway. Have a nice day. Okay. Good afternoon. Hello, good afternoon, Pacho DNT. Whether did you see a car? Yo. That's all. Who might not to one. Who might you can't get in the woman in the Kuno or Elia? Are you?
Na case na wakan I check papa in the case Yo. Yeah, ni ati e no mo fi o ma check crowd akoko so mo ma check dynama o de le fan no. Amfaman. Ana store no so crowd no eguye na anu ye na bla no o so nyane store no egu crowd almost there like I said there 10 years crowd so no gu. Egu ya so agi ni sika no di bi eto be pe ni sika man. Le ba to pe. Egu ya so ni sika na bi ento be je fe ni sika man. Ela o kan phone wa se no de phone egu. Hello. And be mun so pe wadaji nkrofo nsem ho ne ho nansidie. Hey, obi bo dua fa ho ben. Konkon samafia. E be kiremu. Bye. Yes, Adebola Diabia. Ebusuam Debola. 1 2. Hello. Hello. Pacho entio. Me pacho me be happy. Me ka se fiato so do paase. Yo, yanko. The mechanic say me nya be man odi kan bae no. Wo se bibia so. Na woni ompempeni fo. Na wo ko hu maame no. No mo ntena se. Na maame no so on kan sa akra so sa. Akra so sa. Ye ntwe no ho man so. Is obi ni dia akra no oba be nyina ba ye. No ba be ye. Me serious kakra bi ato sa. Ye me je na ge woni ko school. By mammy no, may girl no, mammy yam benchi, but you know what say on penny. And my name in a day, and I'm making a hole, when you saw focus of a book today, mammy the main some of the mammy. After you die, the banana 9 months, then I go in him. If you get cast one, you won't come up. If you man of the damn hole, obey see a cranny soon, baby. So when I was saying, yes, I'm from Tanam, the catcher and say, so I see it from there. Nam 2 months na me hade yɛ. Mama, when just say, anything 2 months na me kan yɛ no. E ma girl no, e bu fi afa no free me biem. Say na girl ne nyam. No anyam. Then, say na me ba no kra na nti, me the girl no kra ware be 9 months. Na me bi mu da. Enti me send this kama akwa, ya me send man na na me frɛ me back say. Say, we don't country and your cat and gay now worry when the banner is or need them on it here. And I'm so, Mama, I don't know any side. Hey, what's in the bonny anything? And I'm saying, there's no you. You so what's there? You won't tell me answer. What's it? Girl, Nicosia, you more 20 muscle. I didn't tell me, I began to be bound so corner. And he one man who said, yeah, it's a now the idea. Case now, now I corner. Why? Bra. So, if you make say, me and one chasso, not only Montanasi. Sir, and one here by what you mean? Yes, no one said the answer. It's okay. Oh, dear, I didn't say the dream. Madam, yes, yes, I was here for the boy fashion jewelries. And then the gumi komu in Rosoyo, Wenyo, Bibia, the boy fashion, anti the boy, or Makola inside. Open baako ne atufu ani nyina ubenya bi ebo ne so da fom pacho bomoden se obekonu akotu bi ato ha ne yesori so amadwumadi edi ho nyame yadom chena ebeto aso maka ye ho ama yada yankopon ase seneda nsu ama yakwanya se ye ne mo emebo nkomo eye imboost herbal mixture police ni na duro no edu papa eneneme ne wo ka ho asemu edu papa wono a eboa ma nkwam watumi nya hode mapa na nipadua ne timi ewo so nyarewa nyina eguo ebi o herbal shop license chemical shop pharmacy bia mu no enye na ewo ho eboa no so de eda form edro no so no mo nya yakra obia etumi no bia numbers ne good screen ni no ebia na wotie ewo radio so a eye 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 Dr. Steven Yako Sharp Officer 1 why ready sir oje o call no sisi ya na asembisa bia no wa bisa no medofo enemre ma ya rati atese na tese nipa baako ne nyare wa bebra ye hu de yenye nipa won twetwedei eden na wo se nipa adwen koso de wo se nipa bia atwe na adwen siso eye immune system a ewe nipa duane mu me kire asrafo anyankopon nyansa ne nipa yomu no
why your dear my say, ye, na enko, and my yen said your bear nipadua ne betimi ade no ho afri nyarewa mu. Enu nti obi biara wo tie mi a, o pesa na pomden kɔ nanim, obi biara o tie mi o pesa onya pomden mapa, obi biara o tie mi o pesa onta nyare no, ade a wo so otwe na adwen si so pa, eye immune system, nkwamu a ewe nipadua ne mu no, ne atwe adwen si so a ne atwe adwen si so sei, na ye bo ho ban apagya na ho oden, enu nti na Dr. Steven Nyako Sharp wɔhwɛ yɛ no wɔhwɛ de nipa hia de enemre mu yɛ hia ena me kɔ radio station ba ko na ɔkasa na wɔka kyerɛ me sɛ in fact imboost de nyame de bedom Ghana pao because imboost about Mr. Baya etwi Ghana fo adwen si so say your immune system bi wɔ nipadua mu na eno na boa yɛ ma yɛtimi bɔ yɛ ho ban firi nyarewa ho na yɛ bɔ ho dawuro na anchepi ena covid de ne ho bɛbɔ mu eno ti saa time no ma no mu boost o mu immune system no no mu nso covid ne kra na me dɔfo a wotie me Dr. Steven Nyako Sharp say ono na ni so ade hu so ode apomde mapa ebe obi biara wɔ na boboa no enu nti no he de oman ni hia de awiase hia ena ode ba adwa so obɛhɛ imbustable Mr. Yeba ya chepa na so yɛmfa product bi amai esan sɛ imbust no ɛyɛ aduro ba akopɛ na so na dwuma ɛyɛ ne ɛyɛ bebre ɛsena di kanfo na ɛdanumfo a ɛyi ne ho asi nkyɛn ɛyi ne ho apoe yɛnya maayɛ no nanka aduro de bebre wɔ dwa so ne yɛ wɔ ɔsɛ aduro yɛ wɔ kokɔ aduro yɛ wɔ malaria aduro na so imbustable Mr. Ba ne yehu se aduro bi ohono mo aye no mo a etimi pagya immune system no na se malaria ba ya bona we se also bi etiti ya ye fie ni padua nim se esisi ya kotodwa ye ntumi nante a ya num imbustable Mr. Nko a etimi asa ne o mani nyina de maye enu nti nei wona yare be num ni nsia so no ofa imbustable Mr. No ono mpe wasi medi imbuster ye madru meja aduro nkaye ni nyina esan se aduro ba ko eye adwuma bebre utie mi na se omogya ntimi ndia furusane e woni padua nim onse ya na ye titiriti obi wo hono ma wo ba ye osori agese ne nse wo ye ni se ya na se o massage ansa na watumi e de aye ade oba bi kura se me sori a ntimi fa nso praye mu mpra esan se mogya ni ntimi ndia furusane ye eniema bi nkoso ye woni padua nim entini no asisi num imboost herbal mixture police ni na duro no eno na ebe bie ntini mama mogya na de afurusane ye na aboa atimi ama woni padua no enya apomudin ye ya numbers ni biem 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388 149 imbustable Mr. Police ni na duro no eno kuto ni abibidure wodwa man so a onomo a faso a wunya no eye bebre bono so se wo ho no eye bebre esan se imbustable Mr. na so oba akoto se wo nom e de boost ni immune system na se ne menses emaye anasa menses no eba no ote ya pa ubon so benum imbustable Mr. aboso me beso a onya ne menses no na damu boko a moja ni flow kama afi ubon se onte ya bebre enu nti otimi kwa adwuma etimi ya de wo se wo ye bia mini aba wutie me ema boso me nso na mfa wo menstrual pains enyi yi wo ho ano wa hwe ye beka sa wo ye lazy anasa wo ye akwadworo enemre ma imbooster ba ye nonom edi boost immune system na edi boa ye menstrual cycle no ma na ye kama no ye ma flow no I flow kama no ment na se mfa pains ni yi wo ho ano edi dane no memfa ni yi wo ho ano hwehwe police ni na duro ni bi wo Herbal shop license chemical shop na ayase ya ni nyina enyai sisi ya ni nyina enyai efie na ya wo fefie a wontumi ni di ebra o menses aba no ni nyina abejai ebia na opese otete wontem enen wiase no kɔ nanim ahokyere wo hɔ pa enu ntinipa bebre ma bebre pese otete wa wontem ekwan ofa so ye no amoa wo mo enu ntinei ono a onyandru se otwabra na nso bosome so amensis ne entumi ma woti saa na wutie mi afa imbustable Mr. ne ye wadru nomne ntentem so ebra amensis no time na dru kra no de nom ubon se beba kama na wo ho atɔ uto ase na ya na twetwen usisi ne ukotodwe body pains me se ebi mu no painkillers a me yaka se chase woti pains a no wawura Herbal wawura pharmacy no akwa akɔtɔ wawura honom no akwa akɔtɔ me dofo a wutie me kidney ho how bebrebe
liver ho how bebrebe ni nyina dodo na painkillers bebrebe a yenom imbustable mixture wonu brane hahama bia yakeka bomudia ya onom a general body pains pa eno ti o ma enum imbust nyina be dia dance se emfa ho ne adwuma a obe for the day emfa ho ne stress abe stress ho nyina throughout the week no obenum imbustable mixture obe sore no na watia sikinkin no wanya ahoden foforo eno a ne nyina ya no no ma yadwuma ye yenhye dantebre eno ti se wo tie me na wo pese obenum painkillers bebre anasa wo pese obo liver no kidney ho ban e wa abra wo pains ni nyina wo ye free ho a eye post ni na draw imbustable mixture ena ye kanfo di ama wo afi wo na ase na atatai onna ya na chese wo do nsem tumu se atom onema yedududu untimi ntukra me pato imbustable mixture post ni na do no ebeboa opa udidi ana obo hyehyew na aduane ni giragina obo wa utumu se aduane a wudi ye entumi and digest ye ohunam yiragira wo enti e ukoda ye kra wantimi ana police ni na do no na ebeboa wo eyi sa no mani nyina afri ho medical ka che se police ni na do imbustable mixture no ekra properties bebre wo manum imbustable mixture bedi madanse se o fa do no na sheki na obo se bubbles bi abani anase ehoro bi abani merofo saade no a ewani no anase asaponis na ewani no eno na ekọ wo hyefati ni nyina free ni padua ni mu o ense nipa wanka se wudi oil anase srade kra wa afa samena nka won sa obo se ade no hohoro ne sede ya enko imbustable mixture no ekọ wo hyefati ni nyina edi amaw cholesterol aburu so woni padua ni ekote so edi amaw esan saponis ni nti eno nti merofo me sofa imbustable mixture ye wo adru ba wutie mi nua ba ma wasem yankasa me etiatia me nso oti se me ti hei ene ese me kono maduro yi de me so betin ma yetantantan da bi imbust die eni gi sam ne ani kasa me wom na ma aduro ne da nso ne se ewura ni padua ni mu a ewura corners bia na aboaboa eniema enye ano na de egu afiase edi amawo enu nti de ye ne de ebo ho ban na emom de enye no enu na ekote so anase ekoyi afiri honom edi amawo enu nti medofo awu fa imbustable mixture eye wadru oba unumbi eboa opa oba ode pon hanom enemu ya rebi tete wo sebi prediasa ensuo bi a enya nika egugugugu wo ichi ya no wase keka wo saa wanumunura enko me pacho boost immune system ne ma me wate esan se oba se immune system ye weaker etimi ma white tete wo pa obanum nro saa entumi enya adwuma wanhwe abeka se nro no kra enya papa etoda enura ya no ma enya adwuma nye ni nyina na enya papa o na emom de nipadua ni hia no enya no na wo de ma no eno ntina ma me bia danse odi ye ya metaka ho asem se ya ma me ne free Africa so a o si oyare na wanunu mu no bebre wo hunu so okọ hospital doctor assistant no na man bebre wo hunu so na so bra doctor hu se ni immune system aye weak no na o try droma na ontimi nto na okoto police ni na dro no me no saa yare wani nyina adwane ye enu ntinye dro na wonum nye ni nyina na enya adwuma de ni padua ni hia ne se wodi police ni na dro no ebe boost immune system no no awoso nyare wani na agu me ba cho imbus pharmacy e okumase kode ye tunro wo ho ebibidro ni abofudro nyina ebi wo ho ye numbers no e 0246 208496 and 0261 388 Yadamasi ha say Yadamasinitie ene hwe so fuma me yadase yenso yada Praise the Lord. Afinso. She Dimensions Ministry International. Dijumedia. Watsudi. The Oil and Lamp Conference 2025 February. Simno. Yeah. Rise up. Sorry. Ojina Isaiah. Chapter 32 verse 9 so. Eshasia Yawada. 9th October. Kusimemenda 11th October. War Ejuswa Bankro. Net Village. Hosts. Reverend Mrs. Ivy. Insia Free. Our software kahone. Reverend Isaac Insiafriye and Reverend Bafwa J. Kodie, Spirit Life Community, Reverend Mrs. Rita Adanuvo, Green Pastures Ministry, Dr. Joy Osazua, CCC Aja, and Reverend Mrs. Darlene Bennett, His Glory Worship Center. Obey workshops, need to media strong con, Ama software no more, Obey media nase. Open registration once more free 0244 598 736 0243 545 936 and 0543 931 307. Am I? Yesia, Yebesia. Ante saba, e wo mo bodi ma, enke
hoba. Oh, ko se. Ene me dia semesi o. Kanu pa no na saa na me so ya na wode me. Edre na adi me nkwa no. Kingdom garlic bitters. No, benefit him. Me benefit wine. Oso ko to de. Abrewa, this man abrante me shuve. Wonanti kakra na wabre. Nom Kingdom garlic bitters ene ne capsules. Nenya hoden abrebia. Kingdom garlic bitters ene ne capsules. Asembia nye ho. Edeben we hu ama wani agise. Senior na me wife complain won personal. Kingdom ginseng power capsules enti. Se sia mpaso aye de. Kingdom ginseng power capsules. Emani tie ni asumdie befi abrebia. Oba bia o de po ahaw no. Edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima. Enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. Hello, me den di grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Eba sa na ekre se, yare ewura wo ni pedua ni mu. A ni pedua no